ISCOM na sandok chaba discussion time bumi eng tabiri ba khwai pun makpo ai pinki okram na taram na okchari ngasi akhina khana ne jaga doriba topic adudi Union Budget 2024 India Rising or India Crying hairiba topic asibu khana ne na bagida makta online ki khuthang da Manipur University ki hana Vice Chancellor Oibiramba Professor Amariyum Nam Lingsinduna Laibire Amadi Ichel Express ki editor Oibiriba Oza Hemchandra Salamsu Lingsinduna Laibire Oza Butaram no Okchari Oza Animak Butaram no Okchari Oza Ahan Bas Oza Hemchandra Lakserage Oza Ngasi ki Oina Union Budget Puthok Pasida Khoiki North East ka Khatang North East ki oina khoi khatang nakna bada yeng ba taragadi khoi ki North East ki oina India Post Bank se branch chama hangtu ogani haibam haigre adagi Sikkim da hojik landslide amadi ising ichauna maram oiraga amanga ta tholi basing sida mateng pangba yaba kaya pangani fan pithagani haibagi madugi thajaba amasu pikre aduga nupi amadi angang singda kanagadaba scheme kaya amasu pigani crore ohum gi mathakta pigani haibam su haikre masina aikoina ozada hangjaning basi ngasi union budget ta puthoiba scheme ni khangde paikhat ka dauri ba thabak thorang ni khangde masina Manipur da su aduma kana ba pigani haina khanbibra natraga na hausik Manipur da oiriba irang asi loisindribani na scheme sing adu Manipur da applicable oigadra oib natraga na karam kari oiba yai habado madu haibiyo se union budget se budget mifam se date 22 dagi haugraga ngasina muka budget se koye union budget 24 se 24 se 25 si hojik niam la se taramana table tawni adamasida hojik hariba northeast banking sector da kare hena phagar hanna bo hona bagi sigum ofum musu sidan yaurga leire aduga maruina masisida miyamna pambasi kogi agricultural sectors masisida kare hena miyeng sanghaning bagi apambadu miyam ta leibani adubu masidadi adyamna kanna masida focus pita bagumba ama agricultural sector sidati adumaina uri adumasi sida mana piriba sisida hajiki handaki assessment year sisida karam khaidi kogi agriculture product ki support price kogi potchai lachin bagi longmi singi support price so sida kitang hengatli aduga mamangi tam sing sida yeng kanda 2021 sida sum masigi BJP lengak sina masagi agriculture gi lamda adaba senpham sing se sum decrease tor galai 2021 da 4.4 se sidagi maji hanta halaga 2.56 da hantare aduga 24 sida su adum sum mathang hantaraga lakpuri mami ama uri aduga handaki sina amuka sagi kaithoi ba 25 ki total budget estimate sida falling se hanagi lerambudu ki 2.47 da mohantari sumaina agriculture sector sida sum hantabagi mami ma tabsidi miyam na penbo oide aduga yamna maru oiba haitare income slab income taxes hi matang aswai sidati masigi mami masu chauna koi uba phange income se sidana amuka hana 5 lakhs pausi income se taxable income oidabani aduga handaki 3 lakhs ta amuka taxable income se ohelaga leire aduga maruina masiga focus piriba area se koigi kai hani senjau paiba singdana hena kudung saba pangbagi of leire akogi middle class family haitare lupa lakh ahum khaki income leiba family duda sahi amada annually magi income se lupa lakh ahum lei matamda madu tax lone na haibani hanadi 5 lakhs pausin lorum dabne adu 3 lakhs pausida tax se lone hairagadi middle class powder leiba mising sida adu masigi saitheng pirgani aduga kogi businessmen sing adagi pasien jaw paiba singidi turnover se sahi da in terms of crore da leiba sing dugi chatman manaraga adum leikiba aduga sagi middle class ki lai family sing sidana amuka tax khong ko yo phom lak masina maram markanda masigi budget si miyam na thoidokna penbadi oide aduga agriculture sector si sida khare hena miyeng changhaning ina ismai thamsagi thagachari mathangda ozamar dong laksage oza khurum jari amri taram nokchari
ओजा हंदकी 2024 की यूनियन बजट असिगा हाना चतखिबा चाही कुमजाली सिंगनिगा सुकना कुलुमदोय की यूनियन बजट असिगा कंपेयर तौबा मतमदा अखोइना करम एरिया दा खेतनाबा उबा फंगी हाइबदो ओजा की एक्सपीरियंस दा अदुगा ngasi पुथोखिबा यूनियन बजट असिगा मरी लेना हाइबियो कैनोने अखोइना येंगदिसे इकोनॉमिक सर्वे से ngarang पुथोखरे economic survey to the mana point kan focus tawi first for maru eba focus te 2047 da indiana mage mani makata basai sama suba sai sida prithvi ki south for lebak singi manura ma ohen geni habi pandama matam ara madul phangna bhona pada ngarang economic survey ai economic maru eba focus apan bisu ngara puthore be economic survey te inform bora ka puthore ara makoina Sagi geographic fragmentation kana ya ta pada koda ya na puning thok ninga ba port kara pale adu karmai na address tawge habase madu de ko na ngara de ngara ga baset ta makona pale ba posinje geography ba pose hana khanna ramde adu geography ba pose maruwai haibe ki pose la padu da makona palaga gasigi baset tu adu ngara ga lejara par ana atopa focus ya se jo makoda paling ada ngasi bahasa tu makoda point mapan paling saya habi giba culture tu je ya orang ka saya ada ayung dah ngasi bahasa sida khai tige ning pakai ma policy kari ke no hai bata party se sahi tara pale aduga mapan suba point da thambe ba moina mapan suba point mo da thambe se kari no da ngasi One is we will formulate an economic policy framework to delineate overarching approach to economic development. Atu wargati, budget is a provisional when a kamaga what we want economic policy framework to never win IRT. India polarization report about the kan saltana whole India lebak se diversity ka se ka thokra ka ngasai ki ma ke interest kan ina pagi common ba direction am bata pa season na iba means to ngar ba manipur ka mane sakol han ke hai ba duga mone gasi focus tawri ba andhra ka mane sakol han ke hai ba duga kena ba ya adugo sakol ba tu de ngasai ki policy framework ke manuga manipur ka mane ingat kane assam ka mane ingani Hai report ka jita orga economic policy framework ado aina uriji economic policy framework se pala ka salli se karigino uthur karigino hai report sida aingo da signal sida ngasi base sida makona eastern india paliko ngara ke economic survey su northeast pali china in the northeast haya northeast funding ngasi base su eastern india hai bane Eastern India sida makoi na ada election te wa ke mafam jingtung ata ne Andhra Pradesh Orissa West Bengal ada ke Bihar akoi na uriti Andhra Pradesh warasu Bihar warasu Orissa warasu West Bengal warasu common policy framework marakta karamba area ra kamani insige abu Assam Pure only in the case of Brahmaputra Pure. Ate dikrai lai no khangre. Ada akoi na hujing uridi agriculture hai ke porse ahan badap thamme. Agriculture ki hampakan sida akoi na man ngarang economic survey de palba geo economic porto pallaga geography or notice kida Manipur for example 100 flood to yamti thokre. Sumana flood promo be area ada akoi flood na ta ju yenga ga yaru flood ki porsi to boka da akoi ki environment policy ka kamane samjane ada akoi de isa ki ori energy housing ki wane de transition da akoi energy se mapan de akoi gari sin singa ko de mapan de akoi gari sin singa ko du ne solar adu warga de mapan de energy ki season negative port pusala ki problem lai be area sin da what should be the policy of India Kari policy wo gede ga kamai to gana ko na sigum mapam da energy transition se solar energy se Bombay da
Chennai da solar energy kan na inkan na phone gani hai bitu na taba on a priority basis के problems leba transportation के problems leba mapam singta what is the policy framework for us so that energy have a what we have a na trade also के development dari energy research atama itu utana aikuna salah ninge ada education के education ke portu so ngasi skill have to pale ngara ke economic survey su pale ngasi budget su pale ada skill have a post mase education ke samne de bapot na te skill have se top put amma duna pura ke education hat ke hire ra education it should be a part and portion of the education we provide adu component na mo na sala laga ngarang ke economic survey so ngasi budget is policy skill lab portion na tungwana masalan kita baap sa lab no पृथ्वी तो ग्लोबली चले ग्लोबल से को कमाई तो न समझा कहते कि मयाम से दी कमाने हैं न सकत करते कि हाई पे के पोस्ट रा को इन बम संग है अदुना ngasi बासे सदा मपुम दा आई मोदा फायदे के नुआइजरी दी करी नो है बता well the question of justice मोइना बुद्धि amma kari documenting जरगे so speech ता से पल्ला के जो well the core element of equality is a justice to me. Justice to be based on morality. And the policy see, I couldn't circle well. Eastern India, Andhra, Orissa, Bihar, West Bengal, 100 ki election ki matum chida Eastern India ke to focus ka what is the foundation in justice? What is the foundation in morality? Aruga notice na sumpan pandana sab khrijana asam kadang palaga adu brahmaputra ke potu palaga to khridu karigino adu saput pagi posit pun india ko na mapum da kamana sagat posida kamana to da mo na ngarang economic fragmentation ke asa wo problem mama lai na pandi palle ngarang economic survey madu kramana policy ne kai gena apa mission economic survey pa mission asara ora india ki lai ba geo economic differences se address ne sakuna torani ka have ki feeling am pola adu ra goi gre that is where things stop ozana so habire ngasi budget so ngasi ki notice yaw deba the ozana so yam phajana haibikre akhoi budget asida whole India ki oina yenga kadabadu akhoi north east ki oina yaw draga just brahmaputra ga mari leinaraga asam khatang palle habizi ki matang da ozam chana nu laksage hantaki parliamentary affairs minister na su hantaki budget union budget se dream budget ne ga haiba masi jina akhoi gi apamba khuding mak thunga lagani masini India gi miyam na ngai nari base gana wahaina media da phongtokpa matam da di ek taba da yamna nungai ba adu ozana hai ki ba sugumna akhoi manipur da hairasine manipur da chahi ama helawaga irang leidana yum kaya mai thagre mi kaya sire maduda ising ichang su amu ani rak thoibani nonglei nungsi su tawribani maduda akhoi gi state asigi maming ta ke phangidaba masi maksu yamna laibak thi bani haina khanje oza kari haibini yamna aswai matang sidani koi manipur kangtana te masi north east ki miyamna adum waroba leiriba matang amakhang in haitai adu makoida north east se india gi north east thangba saruk sing india gi part amani haibasi makoida ningthi jana uhanba khanghanba takpi yo mathau tarabra haibagi wakallon tu phore hek hobudagi haitare india na 1947 da ning tangba matung manipur se india da merge tokiba adagi awangnong poki state sing si yauna lebak chawai hanbana indian union se semak pakanda national anthem dagi horaga north east se adum thoksa biram da wa haitare north sida national anthem dagi hona north east yaudre boko soida u kalabanga na bangla west bengal da losila sakre rabindranath thakur na
फावरबा अईब रविन्द्रनाथ ठाकुरना इंडिया की फिजिकल फीचर्स थारक्प मतमदा अखोगी बेंगल लोइसिनग्रेबा अदुगा नोंग पोक्थंगबा अखोगी सिदन लेमहौरिबा नॉर्थ ईस्ट साइड सिमदी इयाव यावदना ममिंग भाव पैता तादना अदुम लोइसिनबिग्रे मसिगी वरोबुसी सुलमदम सिगी मियामदा फावदबदि नते अदुगा हंदकी यूनियन बजेट सि पुथोरक्पा मतम स्वाइसिदसु अतै तेगी स्टेट सिंगिसदा फोकस पीरगा अवांग बुकी वनदी अदम कना फोकस पीदब हाइबसी यामना पुंग नुसिनिंगाई ओइबो अमखकने ना हाइनिंगे अदुगा हजुक पल्लिबा आसामगी ब्रह्मपुत्र की मागी हंजिन हंजिन सिंग चावबा दगी करी तोबा स्वाइगी सी तांगसिबुदी अदुम मक सही खुदिंगी थोक्तुना लेबा अमखकने अदुगा मणिपुर दसु हंदकी चावसे अनिरक ने मणिपुर द इसिंग साथीना चावगी मसे इम्फाल तंपाकते यामना साथीबा मवोंद इसिंग चावबसी ममांगदा सुमाइना चाव इसिंग खुचावसी अदुमाइना थिंगनगिदबने अदुबु हंदकी मदुमक अनिरक हन्ना चावरिबने अदो मसीगी मतंगदा होय थोइना पन्ना पन्दबा सिक्किमगी मतंगदि खितंग हायरगा चटखिबा माले अदुगा मणिपुर सिगी मतंग स्वाइसमिदि अदुम यावरमद्रे अदो अवांगपोकी स्टेट सिंग एक्सेप्ट अखोगी आसाम अमसुंग सिक्किमगी मतंगदा खितंग पल्लिबा स्वाइसि नतना तो अतोप इपन पन्दबा यामना फोकस पीदबा हायतारे मसुमाइना उबा फंगी अदु मसीगी बजेट से मयामना होय रूलिंगी मियोय सिंगनदी अदुम मसगी थागत लंगनी सोयदना यामना थागत लबा सी आफो बजेट अमनी इंडिया बु मांगलोम द संहिन गदबा अदुगा 2030 ददि इंडिया से सखत लबा लेबा म वेन गदबनी का हाइबगी ड्रीम दो फंगनबगी कोगी बजेट नि का ना हाइबसु अदुम ममांग दगी हाइरगा लाई हाइतारे अदुम मसी अखोइना ताई अदुम मसीदा कदाय बाबु चुमिनो हाइबसी अखोइ हाइबं गमदे अदु इंडिया की population si masigi 54% sidi ayamba agricultural sector si da engage tawrga leba magi workforce masida leyo aduna masigi sector si hana fajana inlaga chakut hanba ma mathau tabre na khali masi aina haibanga te nate economic export singna adagi india gi akhang ai me na tatna haiba ma khang neba india gi hojiki economy sidi agriculture da dum tanga da leba ma khang oiri banina masi sector si yamena phagar hanbagi mathau taba lebani adu masigi sector si sida yamna focus pi da ba masigi mami ma taba simadi इंडिया की मियाम ने कैसे पहले मोया दुगा नौमी सिंह सु मसीदा पेनिंगाई ओइदे न खल्ले अदु असुक याम्बा नौमी सिंह सिगी मागी फगर हन्नबगी इपन दी पंदना अदुगा अखोगी मागी सपोर्ट प्राइस सिस्टम सिस्टा कितंग हेनगत हनगनी कायना हायरगा स्वाइसिदा दुम लोसिनखिबा अदुगा पिफम थोकपा मागी पिगदोबा सीसी वाली the situation assessment of agricultural household ki magi reports ki matungi na sida piriba mi masing sidi ayamba mi masing haida india gi sidi masidi agricultural sector sida lairibani masida pham tokpa hana koi gi lairiba si pibam tokdo khare hena hafling na haitare aduga handak magi yauriba amana 50,000 crore si proposed story outlay hoina adu masina akogi state singda agricultural sector sing sida masagi adopt tawjana ba haitare atopa magi policy mayam se semaga state na adopt tawjana ba gi ofam amkhak palli aduga masi khakna su sahi amagi masi gi budget sina su masida state amagi agriculture sector sida masi khakna chakhoda han bangam gadra haibu sim su yamna chong wahang amkhak oiri aduna maswai se koi khara kitang nainawa mu changi aduga matta handaki se puthokre aduga sisu adum opposition gi make de ki kai no adum haihon thokwa sum makhata na sum hairakhini naina rakhini aduga he na mayak seng urakhini haitare aduga masidi miyamna pamba adugumba budget amudidi oidren sai thamse thagachari oza amardong laksege oza population ki matang sila pakatane india ki data se karai pa thaje ni ga oige india de sahi tara khute ki koi census tawraga lapane adubu census ama kari gino khangre tawgidre ada housing ta high say globally so question to say no census tawde are per capita da asu jangle per capita du tawre ne ara tawre this population no youth ki asuk ni are asuk na percentage asuk na employment pi gele kari de yumpam mo re ka pi no census ti tawidre aduna india ki data reliability ki question se yam solve globally question tawna ba ko da mona are ngasi ki budget to makta
Nirmala Sitaramana present of Bakana, irrigation and flood mitigation. Mana Horesi, Bihar has frequently suffered from floods. Karino, India has regions, India ki tungan mapam sita flood ki experience tungan na thengna pa lai sigi mapam sita na smain se nai sigi region dana India na thengna ri ba flood se makal am khata ki flood na te tungan pa makal ki flood level ana ako na uji ta ka lai ri ti ako na thengna ri ba tungan pa makal ki flood sig ji kan ba mo ka mani address ta ko ha ba to ne ngasa ki population ki problem tu lai right ada irrigation se fagala na ba agriculture se fazana foundation pi na ba mapangkan kakala na ba irrigation rakala la yare bihar de gaure assam palle himachal palle uttarakhand palle aduga sikkim palle sibo india ki policy ra irrigation policy for india madu kan makali ho gade kaise every state ki mage legend ba mo duda madu da adapt hoga in baya da tum ne adugo sida pira ba ngasagi flood mitigation and irrigation ki policies adu nate mana favor towning ba state krata karmai to na favor to budget ki medium da bakoi ne election ki interest nga matung ki natra house ki nga favor towning bagi pota budget is not for that budget is nation building in ever ada budget have a portion da ya number wo is kai da every policy say justice type of port se phangna ba justice type of port se magi ingum se morality to point ba suya ya de manipur ki flood na ignore ta raga bihar ki flood na maru wai hare gade morality da koi question ta ni ya adage ngara ki economic survey ta su northeast labor china ni ko china in the northeast ni northeastern india like this china in the northeast ngara ki economic survey ta su ngasi budget ta su ngasi budget speech na tana te budget document so adu yaw pe ada ngarang economic survey ta kamai pan ge bo china se moi economy se india de almost double ho gre sa ko pale ba mo gre ada akon na ji in ba ya ri se china ki port sing je akon import to ko mota china ki technology se ko kamai na lo ya gre ha brum ta ing ba ka lai re ha na palle tawri se india ki notice yenga mako na china ga technology na traga factors of production ga mari thaminga ga su notice yaw da na ne atun yengai ba port sing ji akoni yengi de fundamentally akona taleba 2047 ki pandam se notice panama hundo maga india ki wana 2047 ki pandam ma laibra anywhere in the world china na pasakri so china the developed country wo say suppose ngasi de ki say ni phugi mamanga yunan kari baronge are ngasi yunan kari de le rage wonderful kare picture le bakta thailand da such thailand say akone satro ringai say yakai mugi mamanga thailand kram people like ge how is it any part of Thailand ko such kar picture ba mu yeng se Indonesia ada kamai to na leba am se national picnic se kamai na tau ke highway ke port se da khara mai ko not to su khara mapum saw wa mi ya ba mapum sing to adu saw ko la ko loi re hai but that's not nation building ada India ki sin de body pangpan de palaga su yamna diversified ba India ki yamna diversified over mapunda. Ramai to na development se pora kate ke have ke model basis entire budget piri basically model basis akoi question to ninge. Ngara economic survey masamana puthoi be economic survey do matu do yawi ba ukalai ba geographic fragmentation. Geographic fragmentation se well sakraga Guwahati ke infant ya kena badu koi fazan ure adu uragadi geographic fragmentation to lang budget ke medium de address to na bhona biro ada urban development ke
port kari yaw ya do kamai to na ban development ke benefit to ko ma phong kudingi yaw na ba lambi thong na ngasai gi infant to ziri chapom to na nui mari ni sang ya re lambi to na ya paman gi da gari thong ba da ada atu ko put to the kamai to na ko na development ke port se deliver to ko de happy ke wa khan ja ko ngasi ko apply to tri apply to tri ada makoina haiba we will formulate an economic policy framework harise ngasagi makoin haiba maru mafam sing to machine ya le mafam sing to madu gi da kama ai to bisige aduga atugi potse akona atuni ada masira kona amukene warorina india da now wage suppose 1991 da man monsoon na present of matamda leram batuga kasi 2024 da leiri ba film siga India na to ngam bagi capacity di ngasine yam hele kai ko makama sigum ba ma pangtho ge sigum ba ma taw ge hai be se pangko ngam bagi capacity si India asi yang wa 1991 ka 1949 ge manipur na merger to ko sai forget it 1991 ka ngasi ge nam ta ko na lambi thong semba ko resu kari gam hiramam do resu akon fazana to ngam me ada ngasi de sachi di Aku yang people boarding as artificial intelligence lah AI. AI lah apa tanja sudah. Aku ni lagi di development di stage. Masih AI sih lah ada. Aku ni employment kemana generate tu kudui. Aku ni education sih kemana kan bombong pi kudui. Aku sih mana sana tu pemi mana tu mak lagi tu. Entire aku ni entire ya. Youth say younger generation say amadu sanada ba low garu low yam sabulam nate atu ko fibo amada ko laiga to libra atu na ports ko ne uridi AI ge hapet pali bazeta yam fazana pan bedena tre fetin pali Ozana AI gi pallingai sida haiba tare go akhoi gi naha singda thabak hena pi na ba pandam thamli haiba na chingba sigi matangda oza hamchana dong laksage oza amrna su am phajana haibi kre akhoi gi hantaki putho iba union budget asidi nation building gi union budget oidre mi yamna taba mafam dane hena makhoi ki chakhatna na ba tobi ba duga mi ta daba lam dadi mokka hena yengbi daba gi mami ama chawna uri adubu union budget si phamdri ngai da akhoi gi finance minister Nirmala Sitharamanna mahakna minister oirba matung hantaki sina tare subani ko mahakna puthui se dubu mahakna ngasi gi union budget se puthoktri ngai da stakeholder kaya maga phaminaraga mifam pangthu e hai ba education ga mari leina ba agriculture ga mari leina ba medical ga mari leina ba mayam se phaminaraga makhoina pirakpa suggestion dugi matung inna madu semaga mahakna puthokba budget section asida budget 2024 asida mayamna suggestion pirakpa do sungsoi soidana apply tawgani madu akoina mahakna khantaraba matungda budget puthokpada yaugani haibagi thajaba ma pibagi pauda mayam yauna rakhiba adubu ngasi puthoiba union budget sidi akoida thamuida peningai oidrabanina agriculture gi mayam duna akhang ahi mayam duna pirakpa kano suggestion do loram gani haina khanbibra akhang ahi mayam duna pirakpa suggestion do loram taragadi akoina ngasi pendri base masi pen pham thoeba madu just maming tagi oiba mi phamne haina loba yabra oza kari haibiningi hoi masi leibak ama leirabani na India se chu adum chakolak liba leibak singi manung da chalibani aduga yamna thuna su chakolaba leibak oigani haina puthoi bani aduga even na khoi gi chief minister na phawa handak puthokadori ba budget se India bu ma anglom da singkat kadawa adugumba phaba budget ni na phungdokpa akhoi thengna tare adubu hajik oirakliba phibam asiga yengaragadi madu kitang miyamna penba watpaduki wane adubu masi kadai bhawba phataba haibadudi makhatana amukshu nainarakan yamna mekshing urakani haitare adam mas aikoina usi hajikti yamna sakolaba khogi thak amada khogi artificial intelligence ki thak ta laga khogi labor sing si asina bahut loina singiba yabagi oitokpadu laibane bako aduna masisida employment gi matang swaisima adum
यामना इपन पंदबा निंगबा काइनिंगाई ओइबा अमसु ओइदिब्रा हाइना खल्ले अदु मसाइ हिजु खितंग यामना फोकस तौरगा नैना बामा मथौ तारि अदु हजु मकी वइनादि पुतोपदा गारि मिना कोइ दसुम सिगी नॉलेज से खितंग सु वाले अदुगा मसी मखताना नैनाबगी थौ ताबसु लेरि मतुंग तारकपदा कोइना पामिबा सेक्टर सिंगसिदा अदुम खरे हेना फोकस पिहोब चुमनेना खल्लेबा अदुगा मसी अइना यामना हाइजेनिंग बसी इनकम टैक्स की मतंग स्वाइसितदि यामना फोकस पिरगा ngsaigi income khoi slab sing si hengat hanba aduga magi standard deduction ka si hengat hanba gi ofong osu palle bako ngsaigi khoi income tax si khotpa kanda ngsaigi middle class hai tare aswai si da chen khara khak thokchaba sing adudagi tax lokhollaga khongbalakpa aduga hanagi in terms of turnover sin crore da leiba mi sing dugidi adum chap iman mana daga zum laihan ba hai tare mas maswai sima middle class da leiba family sing sin chu kan peloi aina hainingi hana income slab stay 5 lakhs oiram bodu 103 lakhs da hanthara ine ado hanthara ka di masana matai baugi manung du leiba income leiba mi sing sim sana tax se pi da yaro idai ne aduna asiguma film si sida adum masidi hanadagi hona miyam ju dum hairaga lai masi khoigi lengak si khoigi senjau paiba sing de hena support tawba aduguma lengak makhal mani ka na haiba yamna launa rakwa yamna tagi madugi mani su handaki si sida su adum tabre na khalle adum masidi khare hena deep tawga yingchin ba ma thok tari na sai thamse atu ko za masigi tax ka mari leine na ko mayam dadi hek uba matam dadi hek chummi boining ba hek mit na thakat pai tar for example tolol palising yang khai phangam baduna new regime sei ya masibu ya ba mioi singi da makta di lu palising yang khai gi tolo phangba sing se lising humbudra manga da hengkat pa ga na su khara yauri ba ko matu su still confusing ne adu bhai badi yang khai phangam badu dagi lising humbudra manga phangaga madu dagi kakcha khibo oiba taragadi kaishu kai de ga na khalamba mioi sing su dum yorom doini ba masi ki matang da kari haibiningi salary ki matang sidi masagi oina imagi adum leijaba amakhak ne magi adum sahi khudingi magi piham thokpa increment sing kari madagi do masidi matang matungna adum hengkal ka do po ne ba adum hengal bam to ini hengkal ga zo dum lai bani aduga hojik haiba aina haijari sini income slabs ta ahung ba lai base la hal li base yamna reasonable oiba mong da lakte na haijabagi wane ba hana mamang da 5 lakhs si bauchi taxable uidri ne ba ado 3 lakhs da taxable uhelaga di 5 lakhs ka 3 lakhs ka swai sida 5 lakhs paugi income lebe mi je ina kono bi ne habiya oiba sahi amada lakh manga ka ki income lebe si ma ina kun bi habiya oiba masida ki tax lokol ka duine swai ji ne ba ina hygienic sidi aduga in terms of crore da liba turnover liba businessmen sing adigi business sector sing sida liba mi sing sidi makoi gi wena di hanagi ya ji sung hong de sung hong da makoi da logo da income tax si adi hengat pa natraga makoi da si moi da di hong dre ba aduga som da amuka middle class da liba sing sida hongal lai ba se masidagi hen amu lokhan na bu honare ba se masine ba yamna khogi laira ba sing da yamna sungchin ga do ba adugumba budget amakhak ne na hairi si masida ne mai thamjai thagacheri matang oja ma dung lak sage oja khoi se topic se khanari ngai di loiba nai da ba adu khoi gi matam se loisalak bana oja da aroi ba wahang amoina hangjai ki oja na khoi gi naha oiriba sing da thabak piba ngamdabagi thabak phangdabagi awaba mayamagi matang da so haibire ko adubu hoje hantaki union budget sida yum laizadaba mi aduga middle class ki mioi singi da makta yum sabagi in terms of crore da adumaina fund pitha gani khot gani haiba palleba adubo khona budget kumba union budget lakpa matam da khatani ba lairaba mi singi yum sabi gani middle class yum sabi gani ado ai sai tan da khaleba ai ju middle class ki mi ne ado karmaina ayum laita taragadi makhoina karamba phibam da sabi rakani haibse any mi na khan gani boy yum sabi dore haiba matam da dine harau gani ba adubo akhoi gi manipur da lairiba mayum makai leizadaba mayam se makhoi gi di hoi yamna once in a blue moon haiba tare ko yamna case amani khatang da yum sabire leinana ba leite dana ga hai ko adubu yum leinana ba leizadaba awaba taraba singida makta di akhoi gi lenga ki mai kai daging continuously yum mama sabire sumai taure yum saba si changre haiba khoi taba phangde ba kaisu sigi matang da hantagi budget ta palli ba se manipur da impact
oirakadra oiro oidra haibado ten tak na habi matam su loi well se ke matang da aina question e question for se ke maman haibam dai mayam na inflation na budget document su general india ju na su inflation haibase as sada su tarete hengalai mari de hengalai adubu notice amri manipur Nagaland Mizoram da la kan inflation is to pa maneba India ki atai mapam ta thenari ba inflation suga notice ki Manipur Mizoram Nagaland da thenari ba inflation ke yam khane makoi na 7% oi bu kan da high river station is 11% to 8% hengat ka doine adu ki mathata amuk state manunda magi capital da lai riba inflation suga khitang high river ka lai riba inflation do adu mu panaro aduna yumma sabado Kolkata ta yumma sabaga Imphal yumma sabaga sangpase yam thini khene lupa ngaragi economic service geo economic fragmentation aje moy palli bane that means Imphal labor reality ka Kolkata labor reality ka geography and economic reality to khene hai bane ada policy semba ka andu Kolkata na lupa lag mari pini Manipur Nagaland natraga Mizoram la agna taruk pini hage do bane reality to atune aduna put today aduti natraba India se sab manaba why the body pasana ba geo economic fragmentation haja raga so India se sab manu raga madu ki khudung sa somna moina favor tawning ba ayeng election gi enga ju mi masigi enga ju yamna leba mapam singto madu da kamado akudi policy sembani policy du makara tawni hare favor sapno adum sappe aduda asai akoda theory ke loda sigumba hariba khenaba mayamse makoina su recognize to arang economic survey da first point da geo economic fragmentation and policy masi akone kamai to ke haloga lebak se ke pulap na kamane singkat kede ke hai bisira koi mine apply to go masanya madutane makoina as adude notice na la taru pi ko dana mari de pi na angsan daga adu ga muk samso to ne atuna post suppose ai Hyderabad ho ju le Hyderabad se pangi ba how ge sai ani je Hyderabad le sida pangi kujo mera social sector ki hari health ki sida pangi ba health ki thudong sa ba se adu matik wang kre akoi ge Delhi de chane ya ba chane do su cancer do ja ma go su atu matik wang kre adu akoi ge mission su di madu ge land generally akoi mission ma sa pai adu ga aru balena la ka da akoi adu land bom lai te ngasi ma ki pau ta lapu iro ma saru da mi taru la tarela hospitalized ta we hare khudam ne ngasi ma thoi ba da atu were akoi hausi laboratory report pangbam phokro khunayama sakut pa ha se mage tongan ba mari lena ba hiram sing se amaga lamben se ba ga educational institute like se ga samjan na to ne mayam se samnar ga kamai to salan ga de hai ba se akoi ge ga si ba ga akoi ge mari lena ba da akoi ge kano da ge so akoi ge lamdu ge state ge government ge so solak re adagi se solak re ada akoi to uriti ngasai lapu sabada mi tare hospitalized tawri bedo lapu de kari yaw ge so khangpam to air housik ayuk to thopani adu re ge laboratory do to long thasala ga STDC ni na adu adu leite adu na akoi de lari hiram kudi mukta akoi de lari se akoi prasa singh gi nunga yana na ba pasana ning ne ta na hingpa ya na bagi kurung cha pa do ngasi ba bu pidri ada aku hari di madu asno ge adu to rani ha du na te ngasai over a period of time people to puchu da do okay last 10 years mo ge pala la me na si to re last 10 years pa discussion de anyway I have to say discussion de ko ya high national policy making Northeast ada Manipur ke khal pakada Andhra Pradesh ki Bihar ke khal pakada prithvi ka thopo ya hai Manipur ke khal pakada prithvi ka thopo ya hai
border is sound like the lamb. State picture is border sound like the other from the Lebaki policies, Kamanas like the Kaise. India cunning there. Manipur losing person in Jew, Maduda kind of pressure from India. At the reality, Matu Manjati, a quick one, Matu Marburga, a quick development in Kam from Sahel. At the Aquan Higher is Mapum, geo-economic deprivation, economic sabotage, recognize Tauropanina, Matu reality to recognize Taurabana, Matu Sana among the policies can be of Haganit. At Atuki Portu. Pakholoka to put in Madre, at Aquida, Nuizeti. Well, Maharashtra Sanapa policy, Solokane, Aquagi, Manipurga, Nagaland, Mizoram, Bogasana policy, Nasiba Tolokri, Pakholoka to Sumane. I do the name of Waruzari. Ozana Ozamar Siam Pasana Havire, Kugi, India Langaxina, budget the Semakomatamda. अतोप स्टेट का चानबा बजेट सेमक तारगसु अखोगी नॉर्थ ईस्ट की ओइबा मणिपुर का चानबा असम का चानबा अरुणाचल प्रदेश का चानबा बजेटी ममांगदसु पुथोखिबा लेट्री अदुगा पुथोकदसु पुथोरकदबसु मानदे हाइबगी अदुगो वाहे मदी फोंदोकपिरे अदुगो ओजानासु हाइबिरे हंतक पुथोइबा यूनियन बजेट से मयामदा पेनिंगाय ओइजे मदुदुना मयामना पेनिंगाय ओइदेबा हाइबसी हंगबा याबा क्वेश्चन कया अमदी लेरे क्वेश्चन हंगनिंगाय ओइबा मयाम लेरे हाइनो ओजा अमरनसु फोंदोकपिरे थैंक यू सो मच ओजा अमरना ऑनलाइन खुतांगदा ngasi lengsin biraga mamal yamlaba wahai kya ama thambirambagidamakta thank you adugo oza hemchandranasu ngasigi mamal matam kaithokpiraga mamal yamlaba wahai kya thambirambagidamakta thank you so much ISCOM na sandok chaba discussion time ngasi ki oinadi matang swai solution jare kainana pya thangni jari pinabirase